Yo yo, what's up cu? Oi, Di mana ada bahaya, di situ ada saya. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of lockjaw. Baby, so cold, he from the north, he from the Canada. Bango so low, I got nothing else that I can withdraw. kembali lagi sama gue di Hawa Gimang ya, Hawa Gimang. Sama Mr. Hawa nih, gue kali ini kayak di thumbnail ya. Gue mau buy one sama wakil leader sih, sama kayak senior lah, senior di GoFam yaitu G03 Patrick ya. Kali ini gue mau kostum sama Patrick nih, officer di GoFam yang juga ngebantu gue ngebangun GoFam dari kecil sampai sekarang. Tanpa banyak bacot, skuilah kita kostum. Yeah, boy. I'm fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Come get some. I don't think you have any idea how fast I really am. I'm fast as fuck, boy. Ada bapak-bapak, teman-teman. Keren kan gua? Ganteng kan gua? Haha, gitu. Hadapi saya. Tak usah menggunakan massa. Terima kasih ya, thank you, I love you, no smoking. Iya, mau diapain? Tahu gua buang. Astagfirullahaladzim, secepat itu omongan. Emang lu diapain sih? Diapain emang? Gua bener-bener lu gua besok. Astagfirullahaladzim, Warpan dateng. Wow, habis. Beng, muka lu itu merah. Kalau daripada anjing lu. Kim, coba udah. Lu biarin dia tuh kan. Lu maksudnya bagaimana itu? Usah ceramah Lu orang anjing lu. Ayo main yuk. Anjir. Do it! Just do it! Yes, you can! First blood. Yeah, boy.
Don't fucking run away from me! Oh my god! Wow! Santai, kita bantai semuanya, bantai. Apa kau maju kau si peler. Santai, kita bantai semuanya, bantai. Apa kau maju kau si peler. Iya. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Mantap! Di mana ada bahaya, di situ ada saya. Nope. Don't fucking run away from me!
Saya tidak takut. Hadapi saya. Tak usah menggunakan massa. Santai, kita bantai semuanya, bantai. Apa kau, maju kau si peler. Aduh, capek lah peler. Ayolah, aduh gua gak mau mati anjing. Pergilah kau peler. Aduh ngelek lagi tai kucing lah. Anjing ngejar. Kosong. Don't fucking run away from me! Oh my god! Wow! Bangsat kau. Ayolah, aduh gua gak mau mati anjing. Pergilah kau peler. Aduh ngelek lagi tai kucing lah. Santai, kita bantai semuanya, bantai. Apa kau, maju kau si peler. Enemy spotted. Kosong. Ada bapak-bapak teman-teman. Si no le ayuda a la fábrica, el camión lo está. Estuve dando 1000 tacos y me caí al suelo.